Hey guys, kami dalam perjalanan menuju untuk kenikmatan sensasi tarikan dari sang giant traveling. Oke, saksikan saja nanti perjalanan kami. Guys, kita sudah di persimpangan Simpang 3 Simpang 4 ya? Oh ya, sorry. Ayo. Oke, kita sedang menuju ke Pulau Kapuk untuk memancing dan teman-teman sudah menunggu di sana. Oke guys. Oke, ini kami lagi pasang-pasang apa sih namanya? Kail ya? Joran. Kail joran mainan kata orang ini. Ya. Ada yang sudah mulai apa namanya? Pemanasan tuh. Itu Tambah orang, oi. Kena makin ti. Oke, cek. Oke, check out and subscribe. Sun is out here overseas. Dark emotions ever torn so deep, falling down through the clouds. I'm feeling you. Stay away from me. You keep haunting me. Oke guys, ini namanya ikan todak. Kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu. Coba lihat ini. Nah, kayak mulut buaya ya, seperti kameramennya. Oke, stay tune and mancing mania Mak News. Feel that
kita mau bakar ikan, jadi tepatnya lebih apa ya, di pinggir sungai, pinggir pantai, sungai, pinggir tambak. Jadi ikan yang kita dapat yaitu ada ikan gapas, ada Apa itu? ikan gabus, Oh. ada ikan mulus, dan berbagai macam ikan lain. Ciao nih ma. Saya kedatangan tamu dari Korea. Iya. Oke, saksikan terus sampai acara kita habis ya. Yups. Memories die out too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest tears. We set our mind on fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Enak, lezat. Kameraman. Terus ada rasa itu yang membuat apa ya? Nggak terlupakan istilahnya. Ya mungkin ini udah hari terakhir kita di ujung cerita. Sampai di sini dulu. Ntar kita lihat season berikutnya. Mungkin minggu depan kita mau liburan ke pantai. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kita di sini ya. Thank you. Goes by at the blink of an eye. Ya, inilah sekalian perjalanan kita dari tadi subuh fajar menjelang, dan inilah penutupnya, mungkin sangat sederhana tapi kami sangat puas. Sampai ketemu di lain waktu.